lo ha rong ke la pen karbi ben ke chorleng la pen chorleng la pen ingnar kok dang Hello guys, welcome back to another vlog. Lasi nang tum thek long lo ni non amare dong kam market long sidu ni da ke bang athe bang ke nang tum pa mu thek long lo ta hai ni je po phanang drop dun alang ne long bang Christmas phan lasi nan bang ke ham se dam thulo lasi nang drop dun oh hing pang kang sam le kang sam lang hong uyan da tok pong lang yo ala ni nong thek long lo ga ar e do pik lang hon melan do pik lang lasi non bang ke ni nung nang tum thek long lo ta hai hala sa dukan do hadak sa yer jun poni pu kang samong lo so la sinon bang kini sa yer juni pan chupui lo la sinon sa yer wan we ko e son soni do alam che thanang lang la si che than rong ne sanang le ko la si alam bang ge la lo ne videos ka upload le arji ding lo chiklo yonta bisi thulo apart thulo lasi alam bang ke lason la ne videos upload le athe bang ke ni me thanga kam eson soni do ala hai ga chiklem ing pen ke apor lo hok be ke apor ka vilo ing pen ne live bang e mane na hok le jui dam ta ni arjiting hoilo na hok le dam ta camera pen chot pondong vlog kori pon bom si dam bom diti lasi ahura dak pen ke camera pon pe pipi ne homoi si ki juidam kang tu lasi nona bang aku back to normal lo lasi video so bang ge bang thu apa non ge sata jun tang lo non bang ke hem dam dat pen elong din pini ke dami do nampak lagi you'll know hem dam pu pulo amat ini bang le ni chu bang sab ding ham lo si chu ching ti poni pu Tola si non ba chu sing tip tang le asi barbo gulo so guys kamu chu sing tip dam pen thang le lo sap lo aku non ke bar thulo nona bangke ni na tu hana pe klaim pu bang isi medicinal plant do dongka sarpu long kilong pu inang pinung adim long libona la so harmoni afrang pe parlong si theklong la sinon hala so harmu ke lang dai pu nang ja du ni bangke nijir pido donga sarpu hala lawan son ang thumnam po in pa ke langnam po let's go ni mo pe na jir pi phan kang thumi pu da ka le nang le lo hello Serlimon timong pi lalon jir pilo la sisa itum na non pilo kem nami ge than tha oh non la sinitum dongka sarpo ariso pu hala sanglong long dampo hala dak ke dam tang July chiklo nilitum newspaper da Hindu pulong stame por hilong lo la pen kapre social media long stame theklong lo je la dak isia adowai mate isi medicinal plant discovered pu sipu la si indiang bom pen first discovery lo dragon blood ozing tree pu la si la kelang dami han sinon tum dampo so let's go lama lama na non bangke dongka sarpu riso budi camera ke ode Serlimon by the way choro lo non bangke tomo lam sido lo rong lama
tala sintum dak dongka sarpo ari sopu dongka muka malong lo isyang long lo la la danang de tang lo no pasila hello arong ke Dresiana Cambodiana pusi pula phan mate simple language pen pulote dragon blood ozing tree pusi pulo masila hello arong ke lapen karbi ben ke chorleng lapen ingnar kokdang putapu mon sami non amat ke bangjok sami research bang avelang kolo bang tong ni aho kamen ke lasi la hello arong ke athi da do athi ke apula phi arong long bang sido hala hai langi tame lasi ne ke plan arji ding piglo la support dragon blood at tree nang laing pu lasi pinya ne nang le chelio thanks to Salibon thank you welcome lasi non nang tum da theklong lo nang tum ke theklong a join ta Salibon lo so thank you butu comment lo tolasi karbianglong yutum phan mate risoi janu masami si chuning ri lo la sofil long mate plants botany la haya putha ke charlie bangdo pulote ala dakke wang pen nang lang thala pen sabsu charlie tha pusi chuning ri lo athima non lang dam pulote la dak ilitumara tumlo livelihood a join mate jopada kichuye join harlong sta mi chotheng bom itum theklo lasi la son pulote la sorong sida me moi phrang e kiver de yang ring do lasi nang ke lang pen la so preserve thegi man mate ka chirai komoni phan itum ave sida me churi do nang mate atowar kiri kenang sotlo lasi chuning ri lo karbianglong itum han sta me ke wang pen nai lang ha ahok lo lage lasi hala location pen hala a plan a details kin hala description long people nang tum check tha lasi non bang ke lan cholo nang tum non ge nang tum theklong elo pot lasi mon jong si mane ning hang do nang ke laing blo te wang tame it's a beautiful one ala medicinal plant exactly ingpar ke dragon blood pu pudam bang ke lason lo thum pet ma te rot ak lo blo te apik ake air do air phit sita arjiding o phite air lalo la lo la pen dai hindu particle long hadak ke tok a paper long ke tok do la si hala dak langdam lo pote ako chini thupo an so se mama si research claim ma la pen la dak comment to si discovered ma pusta mi hala dak klar dak pen chini kon to ako jong si retake the ong blo ne isai jang people google long search on dragon blood tree in karbianglong pulote wang vek pulage hala so article ke nang klang vek pu ing pen non nang ing tuing hoi ni tum nang karlu ya nang pak lang po hello rong bang ke ing pak ke hala very harlong theng tum main road ke hu da an asinan bang ko ni tum chisun du bu harlong pe Salibon arum sumbom lo yes so non bangke ang song manang sunelo hello arong ge yo non bangke ni tum Salibon pen ke tam chulu market an dam la coffee chu nam lang puja coffee nam la coffee jun balan coffee inglong karlu ke lek lo non bang ke Salibon bang hala theng pi rong na bak lang dun ekdom lak pik puta ai lasilo non bang coffee pa jun boplo so guys non bang ke coffee jun tang lo Salibon pen lasi non bang ke pini bang ke la an cholo lasi choro lo non phone Salibon fan thank you ing pen non bang ke Salibon fan hem thonon po lasi pinya vlog la na pa julo neta volleyball practice am ni ho sabso cepat bicara ni mati bang lasi pinya vlog lan cholo if you like it give a like ing par ke comment bitha pimanang tuming jai ing pen share tha ing pen ke subscribe to getting ni no so pini ke lan cholo oh kali lang to lang tha Instagram do di nah Instagram do so Instagram handle description ng people nang tum follow ta Salibon phata okay lage ason ke claim ason do lasi mo nang tum thayam long po ing pen ni phanda follow ta teng ni pin pen Facebook and Instagram nang tum jong si follow lang plote so pini ke lan cholo until then see you in the next one
Bye bye. Share da relaxing lah yo. Aling kalu lag ma. Lagli adim ke domi ong lo ma